Ako vam lookback filmovi vaših Facebook prijatelja nisu već dosadili i ako sami razmišljate da napravite i vi videoklip sa najzanimljivijim momentima vašeg života na Facebooku, budite oprezni. Cyber Warzone upozorava na prevarante koji su rešili da iskoriste popularnost alata te su napravili stranice koje izgledaju identično kao i Facebook. Od korisnika se traži da klikne na svoju sliku, a na taj način se preuzima maliciozni virus. Ipak, prevaranti se mogu prepoznati. Više na interfejs.tv.